okhombisa ukuthi bayakuthakasela bayakujabulela lokho kuba khona kweMax Lifestyle. So manje Max umsindo lo suke einkundleni zokuxhumana ongaka udalwa yini makunjani? Why abantu bedinwe kangaka ngoba cishe kuwo wonke ama comments engiwabonile after kusabalale leya video izolo abantu abekho right, abantu badiniwe. Ngifuna nje ukukhuluma nabantu baseNingizimu Afrika bas understand thina njengabantu abamnyama njoba siphila sama human being. Uma human being wenza uyalenza iphutha, mhlambe uthi mangabe ukukhuluma mhlambe kube khona ungawakhethi kahle amagama, uthola ukuthi ilento ikhoswe igama olifakile mangabe kuyilesingisi kanti walifaka ngendlela errong. Uma leli gama makwalifaka ngendlela errong and isihlahla eside umoya wonke ufika kusona, fanele wazi ukuthi ngawu president ngabe ubani, akufanele wena wenze mistake. Bazobuza ukuthi uxolisa kanjani ube umdala, akufanele wena wenze iphutha, kodwa ngisho ubaba wami ongizalayo still usawenza amaphutha. Siphila sabantu siphila ngawo ama mistakes esiwenzayo. Ngicabanga ukuthi ke kwasuka nge-misunderstanding some other people abantu basebehlukana phakathi, ngoba I don't think ukuthi lo msindo ukubona bonke abantu, abanye bayakwazi ukuyipheka babone ukuthi ubuthini. Sometimes kwesinye isikhathi asibona abantu abakhulele esingisini akulona ulimi lethu. Kwesikhathi mesilifaka leli gama selifake silidrop esinganaki, ubone usulifakile ukuthi leli gama engilifakile li wrong bengingafanele ngilifake. Kube sekuthi labantu ke abazisingisi kangconywana kunabanye babe sebethatha lokho, bese bakhona ke nalabantu abangave befuna ukuzokhuluma ngoba bakha, babe sebefuna ukukhuluma ngoba befuna nje ukubhidliza mangabe nge-mistakes osukuyenzile. Lezi zinto lezi niyibona wonke umuntu osezingeni eliphezulu nosebenze kanzima, especially abantu abamnyama, ngoba ukuphumelela komuntu omnyama fanele attribulishe ukusebenza kanzima. Akukho lula ukufika la usuku khona, kodwa kulula ukuthi ebantwini abamnyama meke kwenzeka iphutha bangene baqede nje. Ngiyafisa ukuthi engathi mhlambe nabelungu bangaqedwa njengathi ngaphezulu kwamaphutha abawenzayo. Sikhuluma noMax Mkade emsakazweni Ukhozi FM la ku 1223. Sikhuluma la ngomsindo osuke einkundleni zokuxhumana ngemva ukuthi kusabala